Ni imodoka nshya y'intambara yageze mu Rwanda. Ni imodoka yakozwe mu ibanga rikomeye n'igihugu cy'Ubushinwa, hanyuma ikaba yagejejwe mu Rwanda. Ni imodoka ifite imiterere iteye ubwoba, ikoranabuhanga rirenze ubwenge bwa muntu, ndetse imaze gutuma abaperezida bakomeye ku isi yose barimo Putin w'Uburusiya ndetse na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika babivugaho amagambo akomeye cyane. Ni imodoka yagarutsweho n'ibinyamakuru bikomeye hano ku isi, BBC, CNN ndetse na Al Jazeera. Ese niki cyatumye igihugu nk'Ubushinwa gihitamo u Rwanda kikayiha iyi modoka? Iyi modoka ikora ite ku buryo ihindutse icyicaro cy'amahindura mu buryo bw'intambara ndetse na gisirikare? CNN yanditse iti The Golden Giant inside Rwanda's multi-billion dollars vehicle that amazed the world. Naho BBC irandika iti Gold innovation and mastery, Rwanda's extraordinary vehicle captivating the internet. Naho Al Jazeera irandika iti Rwanda's secret mega vehicle, the golden machine sparking global debate. Preachers irandika iti built in Rwanda, the golden mega vehicle challenging modern engineering. Bahaye ikaze. Icyo mbibutsa ni ukureba video yose kugera ku musozo kugira ngo turebe imikorere y'iyi modoka idasanzwe yateye ubwoba abantu batandukanye. Ikindi nkwibutsa gukora like na subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibyegeranyo nk'ibi dukomeza tubagezaho umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze. Dusanzwe tuzi ko ibihugu bikomeye ku isi bikoresha indege z'intambara, amato ya gisirikare ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga rihanitse kugira ngo birinde umutekano wabyo. Mu mateka y'intambara, buri gihugu cyagiye gihatanira kugira ibikoresho bikomeye kurusha ibindi. Ariko se bigenda bite kubyuka mu gitondo ukumva ngo u Rwanda rwabonye imodoka y'intambara isa naho yubakishijwe zahabu, ifite amapine 12 manini, uburemere bungana n'ubw'inzu ntoya cyane, kandi ikabisa nk'ikinyabiziga cyaturutse mu myaka y'ahazaza. Ese iyi modoka irasanzwe? Iyi modoka ni tanka cyangwa ni intambwe nshya mu mateka y'ikoranabuhanga gisirikare mu Rwanda? Ejo hashize ifoto y'ikinyabiziga cy'amayobera yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, bisa nkaho iki kinyabiziga kiri ku kibuga cy'indege i Kanombe. Mu masaha make gusa abantu babarirwa muri za miliyoni bari bamaze kuyibona. Ariko uko amafoto yakomeje gukwirakwira niko abantu benshi batangiye kwibaza ibibazo bitandukanye. Iyi nkuru yakwirakwiye cyane ivuga ko iki kinyabiziga cyubatswe mu ibanga rikomeye n'itsinda ry'abahanga mu Bushinwa, nyuma ikaza kwerekeza mu Rwanda. Uwo mushinga wari waratangiye mu myaka irenga 10 imbere y'uko abantu babona ifoto y'iki kinyabiziga. Benshi bavuga ko umushinga w'abahanga wari ugukora imodoka y'intambara itandukanye n'indi yose yabayeho mbere yayo. Abahanga bavuga ko imodoka nyinshi z'intambara ziba zifite ikibazo kimwe gikomeye: iyo zengera ubwirinzi bwinshi zitakaza umuvuduko, iyo zengera umuvuduko zitakaza ubwirinzi. Ariko umushinga wa Golden Hole Machine warugamije gukemura icyo kibazo. Bivuga ko umubiri wayo wakozwe mu ruvange rw'ibyuma bidasanzwe byari bitarigeze bikoreshwa ku rwego nk'urwo mbere. Hari abavuga ko ibyo byuma bishobora kwihanganira ubushyuhe bukabije, umuvuduko ukomeye ndetse n'ibindi bibazo biterwa n'ibikorwa bya gisirikare. Iyo yitegereza ubona idasa na tanka zisanzwe, isa nk'ikigo kigendanwa cy'ubushakashatsi, igihome cya gisirikare ndetse n'imodoka yo mu gihe kizaza icyarimwe. Ikintu cya mbere cyateye abantu ubwoba na amapine yayo 12, mu gihe imodoka nyinshi z'intambara ziba zifite amapine 4 cyangwa se iminyururu yihariye bigendaho. Iyi yo ifite amapine manini cyane ku buryo abantu bamwe bavuga ko ishobora kunyura aho imodoka zisanzwe zitashobora kugera. Bivuga ko ishobora kugenda
mu butayu, mu misozi, mashyamba ndetse no mu bice byangijwe n'intambara bitagishobora kunyurwamo n'ibinyabiziga bisanzwe. Ariko amapine ntabwo ariyo yonyine yatangaje abantu. Igice cyayo cyo hejuru cy'iyi modoka cyuzuyemo ibintu byinshi bitazwi. Hari kamera nini, antena ndende ndetse n'ibindi bikoresho abantu benshi badashobora gusobanura. Bamwe bavuga ko ari radar zishobora kubona ibintu biri kure cyane, abandi bakavuga ko ari ibikoresho byo gutumanaho bishobora kwakira amakuru aturutse ku migabane itandukanye y'isi. Uko abantu bayitegereza niko amayobera yayo arushaho kwiyongera. Mu nkuru zakwirakwiye cyane bavuga ko imbere muri Golden Hall Machine harimo icyumba cyihariye gishobora kwakira abayobozi bakuru ba gisirikare. Icyo cyumba ngo gifite ekran nini zerekana amakuru ava kuri satellite, amakarita y'ibice by'intambara ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora gukurikirana ibibera ku rugamba mu gihe nyacyo. Abantu benshi batangiye kwita The Rolling Fortress, bisobanura igihome kigenda. CNN yanditse iti The Golden Giant inside Rwanda's multi-billion dollars vehicle that amazed the world. Naho BBC irandika iti Gold innovation and mastery, Rwanda's extraordinary vehicle captivating the internet. Naho Al Jazeera irandika iti Rwanda's secret mega vehicle, the Golden Machine sparking global debate. Preachers irandika iti built in Rwanda, the Golden mega vehicle challenging modern engineering. Abantu benshi batangiye kwitinya kurushaho. Bamwe bavuga ko ifite system y'ubwenge bukorano, AI cyangwa se artificial intelligence, ishobora gusesengura ibiri imbere yayo no gufasha abayikoresha gufata imyanzuro yihuse. Abandi bakavuga ko ishobora gukomeza gukora nubwo ibice bimwe byayo byaba byangiritse. Nta muntu n'umwe wari warigeze abona ibyo bikorwa n'amaso ye. Ibitekerezo nk'ibi byatumye iyi modoka iba kimwe mu bintu byaganiriweho cyane muri iyi minsi. Mu gihe amafoto yayo yakomeza gukwirakwira, abantu batangiye gutekereza ku giciro cyayo. Bamwe bavuga ko ishobora kuba ifite agaciro ka miliyari imwe y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bakavuga ko ishobora kurenza miliyari. Nta muntu ubizi neza, ariko bose bahuririza ku kintu kimwe: iyo modoka iri mu zihenze kurusha izindi zose ziri ku isi. Abasesenguzi b'ikoranabuhanga batangiye kwisesengura buri kantu ku kandi, buri wese agerageza gusobanura icyo abona. Hari abavuga ko ishobora kuba ifite uburyo bwo gutahura ibitero mbere y'uko igitero kiba. Hari uwavuze ko ifite uburyo bwo kurinda abayirimo ibibazo byinshi by'umutekano. Ariko ikintu cyakomeje gutera abantu ubwoba kurusha ibindi byose ni isura yayo. Iyo uyibonye bwa mbere ntago isa n'imodoka, isa n'ikintu cyaturutse mu yindi si. Imiterere yayo, bunini bwayo ndetse n'uburyo yubatswe bituma umuntu ayireba akumva ko ari ikintu gikomeye cyane kiri imbere ye. Ibi byatumye bamwe bavuga ko ari the beast of the future, cyangwa se inyamaswa y'igihe kizaza. Mu gihe impaka zikomeje, abantu batangiye kwibaza icyo ibitangazamakuru bikomeje kwandika kuri iyi modoka. CNN yanditse iti The Golden Giant inside Rwanda's multi-billion dollars vehicle that amazed the world. Naho Al Jazeera yandika iti Rwanda's secret mega vehicle, the Golden Machine sparking global debate. Naho BBC yandika iti Gold innovation and mastery, Rwanda's extraordinary vehicle captivating the internet. Ariko uko imyaka igenda ishira, ibibazo byakomeje kuba byinshi kurusha ibisubizo. Bamwe bibaza bati ese koko iyi modoka ni ya nyayo? Abandi bati ni umushinga wa gisirikare se? Abandi bati ese yaba ari ikoranabuhanga yagizwe mu ibanga, cyangwa ni igitekerezo cy'abahanzi n'abahanga mu gukora amashusho ya mudasobwa? Ariko uyu munsi amafoto yayo yaracyakwirakwiza buri gihe. Iyo agaragaye, abantu bongera kwibaza ibibazo bimwe, bongera gutangazwa n'imiterere yayo. Bamwe bagatekereza ko hazaza ikoranabuhanga, kandi kugeza uyu munsi Golden Hall Machine
bikomeje kuba kimwe mu binyabiziga by'amayobera byakomeje gutera amatsiko abantu benshi.